mpaka nyaka kwithwa ndiki Weru TV narua na kinya kiri timu yonthe Weru TV na mubango jo so inkwenda ukethia mutegeri wonthe Weru TV na aria arirukirwo narua especially ba wandie kwa ruire rwarera na ntorera mpumite kabutukei nkubakethia na nkubendera magita jamega na ngikaba nkiba wata ogeni twithura turi amwe tukiaragia mantu jaria jamba utuguna na jaria kaguna miro yonthe kwa ujumla nontu ni gitara kubangania ura tugeta tu oni bitawa Solomon Kathonkomi kirinya so nkui inuchwerie to Kathonkomi previously rira twari na interview bwa ikwira twarangagia ito kidogo nkira antu ni nondu bitawa Sonko teja Sonko ure ongiona ara Nairobi rira ira Kiswahili na marito jangi lakini oni inuchwerie to Kathonkomi so in family yetu I'm the last born ayo ndigetie na ndino kumea twana twetwa kiranga tukara tukinanagua na ndi twambiririe kunanwa kumoriria as the last born na bangi bonde attention yaku yao tikigweri na ndi na ori ta Sonko reumire ikietho mbita wa Sonko rira kora rikario na ndi turagwata na iro twendera gare exactly Sonko itigere ntukwe 14 kibime bere tonya ndebene how you feeling ukariate ground kwaje yeah it is a countdown intuko totara mbere twatura kwa manto ja miaka mieri nande iko matokania na megita na kaingirira wethere twakibanga onto jabo tukubanga bwa tariki kenda ninuje it's a big day intuko inene muno kiri muringi kura na inyora kuringirwa kura jaoni na therefore rimwe no itawa kira kiroko na jeka wachiori yangu thithia kila kitu but I believe itothithetie kila kitu kira gikwendeka nontu bwa umbani bwa tariki kenda mweri jwenana that is in yumia biere biejite na itwaritie na akaribaruire igitarira ja muno tukigeragia kubathira jara tukona jomba igo kuguna mtoro ire rwarera na jara jomba gutwetithia mbere so ground nebugi nontu bwa mantu jara antu baruire bakwenda na jara bakwenda kuona jage karika miaka ingi 5 ijite iwona etajaga karika gukurukira Kathonkomi na ndi ground is aso na ito chiometie na ndi ature yake anxious ora tu anxiety ire kwenda ntuko ikinyanga mantu je taura jabateri gwita fantastic yeah na riri rwarera ni mweche award ire tumita kwethora China mwaki jo munene jwagi siasa kirikizana mukiga 2022 anto babenge bakumenyere nyuma ya nominations tia UDA exactly lakini mbuga kumenya Sonko mbuga uchiariri rotere rukorwa rire rwarera na ntirikano nwenda gutuna siasa ne kuma uri mwana kana wakaria tatu bitona kiri siasa akethera bwire kuri mbere akomba gitike siasa okay ri tiro la mbere idari siasa ne 2017 indari ke ballot lakini siasa twambiririe siasa egita siasa na leadership ni ntobiere bietana iria onto one kenda otonya siasa ne no mwaka itho kwena mwito kwena gintu kira gio guchukuma na mantu chare okuona chate gwita ora jabatere gwita na kongo ndo ndi siasa ne gitarira yoma kuma tariki kuma okay actively ki politics na campaign ikuma mwaka wa 2016 no to jura jo adinga teta mwaka wa 2017 ra twaringa ro kura na mbuga mbere ntere tambere mono na manto jau jange omboria na ara mutegeri wetu anda kumenya Sonko achiariri na oni chiariri ntora ita wakabutuki ndene ruire rwarera kabutuki ni kilomita o imwe kuma ruire market so ntora ne onchiariri family ne emukuru ora ngwirire tawa kirinya na family ana banana kuba atigo yetu tu team so au ne onchiariri ndathomera cukuru ya Kathongo all the way monkaga ndajoka ndathomera on within the locality ndathoma in a day school ita Wanchoro Iboro secondary so kumira wo siasa twambaniriria acho no tongeria kumotene kuma primary riu ngukore ndari Kathongo ndaira responsibility mono
ni arimu. One, kumanenjiana bangi kuire tweta PPI, pastoral program ile cha primary school. Indari pastor wana bangi chukuru. No ndaba tongeragia na praise and worship. No ndari the school captain. So I think muito jwa gutongeria ikuma igita. Na anto bedara ukeda kutho we leader go chiara we leader then ukanacha kana ukarera skill eu kana talent eu kwithirwa ukiomba kuoneria bangi njira. So I can say I've come a long way kuma primary then tweta form 1 na chukuru nda thoma no ntu twari the second to the pioneer team ko ndetere form 1 bangi be form 2 and I became the school captain at form 2 all the way mo kare nda thiririe na kwina records nyingi muno chukuru weto thera kwira nda environmental prefect mazingira rera nchoro iboro secondary school ugeta wethera rithongi muno twagererie kwanda miteto mobilize ana other student na kinya leadership na to introduce manta maingi muno ke the CU no ntorera chukuru ekiambagia kwe manta maingi ta in the system. So tukwambiria siasa egita na ende tureja ithurano na 2017 eu na ande active menya siasa iji turetha iji chio ira cha uchindani na twethora twina a good run 2017 lakini unfortunately chiaraga kungana na ku jojo kwambira mutayo rojirora ja tetara metithia kau ari geta wetha wacho wakangi mwanka rojiro gitate rogakinya so tuenderere chiara kungana kumira ikora kungana twethora twina time ukara kire antu of course kenda to understand menyo de tongeria antu kaya kuthote ku understand at first hand changamoto ira bakogitaniria na no mwanka otindanire about daily kana magita maingi bia thone biao mantu ne jonda jaraja yejege ni na muturire jwantu kenda twijana ndekiri ituri thaizi aya sonko kuri na itebi bingi werengecho nikigetikia MCA the MCA mbere tutira chwa kira kingi kinene wambira ya madeto batere charity begins at home na that is my belief kana mbate ndona mbatere kwambiria anja one roirirwa rera ijao nja wakwa na kwenja wakwa kwe mantu zara mpenda kuona jakarikite kinya nterambia kuthugania mantu aburi kana nterambia kuthugania mantu ja meru kwa jumla ndenda kuona ana beto bagita into a decent school kana chukuru injaga of course kuringana na sheria nonto gitikira tugochwa kwina level era umba gushugurikira mantu ja kithomo tuge for example ECDE twina twana tutu nini na kuraja kuria umba igweta ikaringana na musingi zorea ukethora wandite ko ECDE education ngotekia kinyabara bato thithaire katiba na kenda band devolve functions kitumbare tere kithomo kiu gya twana aja ujoge county niyo mwambiri wa education so ndingenda kuona twana twetu tutu nini tugita chukuru injaga batu era tukuthoma ira nursery school twathoma ira kirasi kiambao na gite cemented in fact ya twakamata ntuko methera orika na batu akamata mujujwa kuthinga kirasi na roji na mantu jau jange jonde so at least tuegita kuri kukurukira na resources iri kweja county na madate ire nenkeri MCA chukuru twethora twina at least kirasi kia ECD in every school kia tu ndenda kuona antu betu babethi baba ingi muno nonto population ire anene i antu babethi na nyathira te babe ndauga babethi menya muntu kuma 35 years and below muntu bara baingi batena ngugi na ndenda kuona tuchiekite busy tukiaka economy wetu aya na tuketha tugitonya kiri issues ira chindene rwirwa rera okay. Lakini obakire mukarie jwako kana personality yaku ore okari equalities ire ku chiaku thugani chigatuma we mutongere umwega kiri rwirwa rera qualities ira mbije gatuma mpe mutongeria umwega no rea antu bakagwirirwa one kinyage slogan yakwa ndiuga ikuthikira kuigwa na kuthithia as a leader no mwanka withrowe ukiomba kuthikira muno onto ara tumete twinde turere society ne yetu Kenya area wanasiasa beja abakaranthi
baka mtu aka draft manifesto endongi mono ekiono eja akabwira ndendo buthithiria nao na ndi society na yetu temenyeretie kwa consulted kana kurua na atia what do you feel no sometimes bro nyore motho gana geibumbuga community fulani kana unity ne kwenda tebu bwa bweni ndiao so woni de a leader orodhikira sana o manzo bandike te ko bandika tu no to slogan abandike te onto bora komenya ibo gwetaniria na personality kwa na nyant barwire role rai baizi kirato de kinene kimichemo ni onde era tuita na era tuito kidie gweta na kuthikira so if a leader will listen na adhikira bwega o dhikira wigwe no dhikira time e pass tu so my leader will listen indikira anto ndadhikira nkaigwa then ngachoka nkarespond na moja watu nkabahusisha kile kuitanguki ndene wandi yao kema tu John dara kadithia utujo kadithia no ntungwita nda mama pengine utuko ndathogania ndeja ronene ndabura na ndi lazima mbuthitheria bu no lazima tusishe anto public participation no moka tumethie real yombike kuoneka toga itogusisha itokarende nanto igitara kugamba saris tutikarende abo kenine why is it so difficult ki a leader kwitherwa thaici turita twakarithia antu baba inginthe na antu bakeja na bagatuthikira imbieto ma after kuchinda antu atongeria bethora batikarithia antu nthi na nio ngugira bakoromba na bakoewa baraga kubahusisha so ndiuga toka kimanto jonde tukahusisha antu betu na twambahusisha ingwetikia tukethwa twe outstanding kana twina tofauti 3 kuweka Murungu at the center of it nonto ukara weka Murungu kalin gwenya the word of God itself itwira atire kimanto jonde tunengere Murungu na tukalin in our own understanding so one ipenda kuhusisha Murungu nte karan ndira itio umebwa kwa ningwa 2 kathikira 3 nkaigwa 4 ndithie na 5 ngahusisha antu kire manto jaraja igeni uturbo fantastic so korungi uri muruiri kiumbe ntije rwano rurambuga umbeta kuthirwo gitaraniro iko na sababu iriko yes ndunga midday independent candidate kandi mtu kiumbe ndatarire rwano roba ichikiri na bira byatumire ntara rwano roba ichikiri okay ko ari andano nyingi muno ire mthomba gutara but when I started siasa ndambiririe siasa ndambiririe na means okoma kuthiurunka wado thithiurunka maguru nyoka thiurunka maguru no thiurunke anyway lakini utomba igweta na haraka kwa campaign yetu turingite na baisikiri kuma 2016 all the way 2017 18 toma ke baisikiri to ya bikibiki and igitarira to register as the independent candidate of course it was na pressure na taumete kere nominations na ke nominations no komanya jore muchetho jo ithara jo ejo ambecha na ambi na ntu baba ingi muno ibatu maira ambecha na yake awajiki wapinzani beto ituonete tulikuwa tumedhalilishwa sana ekumenerwa na ndinda chwete itulere ko kana isembo ere ko komba kurizonate bwega na antu ba ko ban supporta kithomba ke abo baba nene i antu baka wainda jaon na kinya oni nda chwaga sembo ere gampa murika na jona arampumete na ndachoka ndachoa imbio yongwa means a convenience kana inethagare kuria mpwe ria gutumira manto na haraka baiskiri na ara baiskiri na bikibiki yomba gutonyangira rwiro ngari titonya so no ntwa means kuonania simplicity onini kana uchache bwakwa ndatarire baiskiri ndachoka ndatega ndona ne antu baba ingi bara bon support batumaira baiskiri na bikibiki 3 ndatega ndona enya kurikanika nuje kwe na sembo etomba kurikanika haraka kire antu na kukurukira manjira ja twagitaniritie na uria twadunisha wagi siasa ke nominations ndona tuleje ekaomba igwetaniria bwega na manjira tugitaniritie na inya na njira na echoke eturikanagie ara taumire na means kuri auto kinyete imbio tumirite okinya as a means of convenience perfect kirito na mimi bia 2022 mbijeno ringete siasa au kavere ina ukona mwanya juri ni mbijinya uri mtu mwivi challenge siri kwitirio kuringa siasa kana gutwagite uri mtu mwivi changamoto leo guchwagite uri mtu mwivi mbere
kwina uria siasa cheto antu urantu betharo be conditioned although roire igochenchetie sana lakini mtu mwethe afisa challenge ya kwithirwa atina maso mbecha no tonga na bibi menya ko yantu bara ora twita ikora na kura wetikitie mutongeria no ura wina kagina na riria twambiragia utakurikana yari ngokwira twera wa igita riura nomination that tutibati ko win inya tutibati ko nine karo certificate area no to one tutina mbecha chia go support maybe a certain party a certain politician or nande mantu ja kwithirwa mbecha igitageka janjire emwe ire define kana one of the qualities yo mboritie mbecha itemenya ko define as the quality kuga well nandi mtojo is a perfect leader because ena mbecha so mbecha chithire twachi changamoto tu antu babe mbere oteraria antu bakuthikira bakuigwa antu bara bakora kuri maybe nkurukie ku na bera inini o iwe siasa ibetha ro bakithogania sometimes otena anything to offer otena kirira kana otena utiumba na mantu ja arenda ona but time netete igita ire tana ndiko reta igichenchagia na no kumenya ore guchenjia no mukato chenchania ni ko changamoto ewe kuonekana mbere je ko tiumba no ntuba kwithirwa ore omwithi na boya ire kwithirwa ote na resources kwina mtu ore ogeta atumira resources yende gukuthangarania mahali ko urande ka bid na watch okyo in person wo wengwa wikinyia ja muntu ko ore onge wena resources omba gukuchumbura no ntu wana gutumira mbecha ende atumira ora guteu tisa sawa lakini kwe kintu kimoge twikaira inya na kira mpenda kwira young politician kana inya leaders bonde lazima thorore mwana siasa no muntu leadership na levels tofauti akiwe mutongeria level ne ore ore na naro gwitira ngugi kana ari gutongeria ugo akiwe batere kwa embrace bira bituma mtu arunga megitarira ja ikwithirwo kithithagia the right thing no ka make sure no consult muno no ntunya mtu o uona je ko tiomba no batere go consult akwira kenda omba na toka gitata okathithia aya fair enough tukachokera tukiariri mweche issues chia rwirwarera na mkuga manifesto kukethera winio atumarukiani ni mutegeri wa Wiru TV ukethera wina kiuria kiri kavunkumi mono wi mukari wa rwirwarera running about 40321 nya kibugu ithatu ijire mwankurikania namba ya SMS itina mari kinyajari kuko kaigogwa nituchokerete na urariro nyuma ya kagita gatikuraja. Oya, twende. Oya, twendeni. Twendeni bana. Ni wakati wa sisi wa mama. Ni wakati wa kupunguza bei ya stima. Buda, twende tukashukishe bei ya mafuta. Bei ya chakula kimepanda. Na ndio maana sisi sote tunaenda kushukisha. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Urathimo uritingugibwa ichunche biaku bia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity, na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest. Kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Tore ombere, wina kireja, tore ombere.
mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego G20 mbere ningucokeria Mulungu nkaro nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego G miaka 10 na ningucokeria ntubego G nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego G tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukiria urimi bwetu na kurondeka igojist kende rwele ura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkuromba ntubego G mwekuru mukuru atanabaye na libachia tariki kenda mweri jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha kenya. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Niontopamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya Queen Agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Marieto Jagumantile de Muremio Mira na mubiashara Mira na ndi director kisa kwereto Mira ito Mira Mwenge Sako ndi member Onyamita kambi ite yakwera President Uhuru Kenyatta na wasiri tupita munya igwea no ntobangwera baritere batira Mireto igururo Somalia era turite thina miaka 3 itukumia wasiri munya ngwera artite ki ministry ya kilimo mantia Mira kutitwire kwina sheria cia Mira itukumia sheria ni rakilogerwe cia Mira ituwite kaniacio na itukwenderite ngwi kenda ntu ba Mira ari mitombo tetho ka khobra tethetia ari mibangi batu biashara baba thitha ngwe transport ngari cia tuwita lam turia every day ngiri 17 na mwaka yu karibu milioni 4 na kisheria iri watu ile akilese ngiri 20 mwaka so ito support batu sheria yake kiromba antu betu bari ari Mira to support thirikari ya Azimio, to support Raila Amolo Odinga na Martha Karua no ntui nao batu antu ba Mira twina wirigiro Azimio kia washia kura wasiri munya atethro minister lakini Azimio kia kwa kura twina uhakika munyo teani ngoba ite kuthithia kakendelea ngusha Mira so nkori antu betu ba Meru ariwa Mira endi ba Mira biashara ba Mira twende tuwatanira kaulimo usapota ilo Molo Odinga we inawezekana leo ni leo. Tokere nkatho che mwanya mutegeri gwetana mbere kurumira mubango ja kugukia rukiro na turarire mantujega kithurano 2022 ara rukirirwa na ara turina gitio gikinene kwitha turina umo baraba kuromba gitikia MC Rwiri Rwarera Solomon Kabunku miura wijikene muno ta Sonko tugichokera mweshikitiki gikariri kagitene gakani Mheshimiwa Peter Mutuma Kalembe nikimbugo ringienda kujukia nkathi cio tongeria kumakiriwe atwanjiria
Okay, thank you so much. Birabi tumampenda to change ya. One, turegitene rea mwanya kuma 2010. Na eneo lejaire kuthatwe na mtu gwitwa MCA. Na madate MCA tofauti kabisa kana ngugeire abati gwita chi mwanya mono na ile cha councillor. Na igitene riri ingokwirite mwambiri ara ntinyari na inya mbera mutegeri ibwa gatugatumira maximum resources direirio nonto tutijora gukakara in future kou dairo tupati gutangurutana na manto na tugetana rwero kulingana na opportunity ireirio one mbugire I think thirikari nonto bakwetha ina ministries ikethero pengine tena ministry with the government government ira twinio Emero county itena ministries kadhaa nguthe kia 10 na chionde kirengugira MCA abatere kurita kana member of county assembly imwe ikwethero ore ono ntu bwantu ira na mugambo jo chonko representation ikwethero ore Antone anano ntu bwantu na ku oversight na legislation ko kire pate ko throa othirikari kurukagia budget chiayo MCA atigete ate atiusishetwe tibo bauga ministry executive guga mbechana ichita ke ministry na beja bakurukia kenda nane na wothingata ke ministries yu so wetro iriro arera menya wasiri bauga mugara umwe na kiumpe so mbuga actively ngugira tukone giteka ke barabarene lakini tuena ministry environment tuena tourism tuena agriculture tuena health tuena education ngugarinde kuga nyuma area tuge for example ya ministry rutere rwa kithomo batu tutena karachi KCD kinyakimo meake wetano ithira tisa so na kinyabira birio biere kimwakire rwarera primary na kinge kitutwa lakini biteojori na biatigirwe in the previous regime ikyo ntonkuga tu mbere nyantre jo kwira action plan e manto jau tu twena manto jau ki mabwa mwiri sometimes no antubara bangi beta nya last week ndare kikundi nege antubara beta ro benda ya beta kana bara nyanda wachia chukare ndam anto jau mirimo era lifestyle na ja mangi beta hospitali jere to ara fam beta bakaka dawa na mheshimiwa na idara ya assembly na nakroka ya budget chagwi tangugire ku ire bati kuitangugeu so it means ata kutingatera ekyo no to kwenda change ata kutingatera manto ne ja health ata kutingatera manto ne ja education kinyao ki kuka basari anto beto imbera un kabera tri batu I think basari meant reo no to poa anto baraba bainyereki tema no to temenya kwa basari mto gochiomba but kwena mismanagement ya resources chia public okay there are mto no to simpre mto imuchore or a certain leader okay there are na kuomba kwa access basari embecha figures zile goro around 60,000 and something na mto gochiomba lakini mto imuchore na bara bangi bena choba teko kitate ba bangi bende na aja mwana we day school ate kuomba kwa access ko gotena equitable distribution kedera to yake na gotena equitable na fair na consideration embecha ta yuchi ambassador tu kinya resources chieto tuge for example manto ja roji ito batere koro distribute fairly ote mto te batere no to it's a basic need manto ja roji mto onde batere ko kitata o batere ko dero age access bonde barabe boga itina barabe boruguru na ikyo no to kuga kinya ko kedro ko distribute rojo roga ro distribute na njira kwena priority na strategies ko ro kedro ro etorwa strategically in a way that no to rebo mo ne ga te dianto baba ingi na no to rebo mo ya te dianto ba kai aya na kinya ewe mo etoro bado ite batere kwendwa na arua roji rwenda gwa roire by the way na no to rwenda gwa ote receipt ita county government ka kadinga ta county government ote na wera account ye nere ka ro mbeche ire chienda gwa roje kuma roire ro rero tiru ko turenda go change because ito kuona tutendere ya one kuendelea kule ogoti na bandu
kurea ngugira tubati kuritirwo. We don't want that. Bibio tuma twenda change na tuthithia better nkurukia ura kugitito. It's very unfortunate to Roger. I think kiri out of 2022 robatare kutharuri basic need. Lakini rwiri rwarera ni kumoga kuntu kura kumbeta kutha gukirumirwa ni wagi kana thina ya Roger. Anti action plan kwikaria tai kwenja ithima mbuga igwikira dam mbuga kwithira wiri na matanki kana ukaria ta nuntu mbiga gwa kwina Roger anga rwa project anga ne kathita ngai mwanika anga imbio yongo mkano utwereithie mibango yotongere bwako. Action plan yakwa ke mantu ja Roger one ikwenja iko distributor watu enaru kile mtu wonde na nara gutena boss tuteta tukenja bao kunde tupati kwenja bao na tukenja bao strategically atia tuinje bao tuchoke tuina matangi tupati kwa reserve ya tax cha kuomba goto distributor Roger kile population ero ile onde no urianto bentura itawari bui urianto bentura ne chitawa jotene urianto benchoro iboro urianto be kabutuki iri uchionde ko tukeja kwenja Roger mbuga muina mo for example na teka bara be muina mo batere kwitwa bena Roger bati kuba bena ko kira tukwenda kuthia tukwenda kuga ura kathonko mikana approach yakwa egwakikisha mtoro ire wonde na Roger nyambere tutete itakirwa kathita twithoro twi na balls lakini bo eu enjiro yakirwa gitangi gya ku reserve Roger the reserve ya tank irega tuteithia ku distribute na ina capacity nene ukamata Roger so that kuma kibo itoringe Roger roite kitangine eta kitangine main pipe kuma kitangine kwina mamwanka of course tuka consult engineers bado Roger bara na expertise kana bena utea kwa manto ja Roger kenda tomba ku distribute ra muntu wonde kinya mboao ithano aki lazima tuenje mboao 30 ingwetikia kinya tutete kirwa mbuga kwenja mboao nyingi ina small area kana area eni tuenja mboao nyingi area imwe izo kokwe na maximum number ira chumba ikwenjwa andikira nkuga ni atiri iria twina chi already itubangite tuchokanirie amwe chionde twichokanirie amwe chiite gitangine ko tuno moka twina a system twina tangi ya ku distribute kuma Reboi gitangi kingi kithoro kiri njotene tuchoka twina kingi mwena ina mojo area itagwa Kamitone gwita Mwanka gwita area Kithwene kenda barabe Reboi na barabe Nchoro Iboro na barabe Nture ne Karanene na Chienami systematically bombe gutumira gitangi kiu barabange bentura njotene kwina mira Maturo kwina mira Tutwa kweja Kaithe bethoro bakomba gutumira another gitangi ya distribute kiu gikethwa ki area so that to enja ball ijere ithatu inya tukethwa twina an opportunity ego share Roger ukire antu baruire bonde tu ndore oroka thito ugo kuga na Roger oroka thita na ruri moto tumaira rutumeri sana siasene kinya thai na ndi mbigagwa mutongeria agita thiorongete akagwa ndauma intake ngari naro auma ngari naro anga na utiga intake enderete which is a lie ni urongo actually ande kwera mutoro ire orera ni urongo utintike kuthitwa thaici na ndikire nkwenda tweja tukaranthi na antu baruire no first go solve the na igwetikia the na unitora and exista kuno moka tukarenthi na antu baruire indi mbere tukarete ndi twejo tumira igita ringi mono kung'ang'anira resource ithiritwe ithina tukamba ikuthithia ndakwirira mbere na ni twaritie na antu baruire twetekaniria indi tucoke turani na ndiri rurwe turwa kathita inarwa urire na ina changamoto twambirie kuruthingata turi amwe as a united front turi amwe twi antu baruire bonde tutiutaga mtu oruguru tuga unwe thina kana mtu oboga itu tuga unwe thina kana ogatigati tukarendi tunde twetekanire twithine ruji na twina ruji o wima rurwe toro kathita inaruri tuora ni naruri tume naruri na tutege figures ira tumba gutumira kenda kumba kuruchokaniria kairi kethira ikure kairi the entire system eruore kari twambiria matagaria no tu mbira antu bako baruiria atiri tukethro twina thina untu fulani tukarega twingwa kujukia matagaria ya guchiendera tuga narua itorendo karathi tusuluishe thineji utiro thine we korothira
kuna ande roro rwa kathita nonto iro rwega iro fit actually rwa kunyugwa for domestic use rwa gutumira nja kunyugwa na manze ujange jonte no mwanka twa make sure twina balls na chiema tangine na chike distributor wa mzuri kile anto bonde tukamberia jani mbere tutithiritie gita rira tukethwa twi kiutongeria twi nthumba anto baruire rwarera tuka make sure ruji rwa kathita tukwambiria mikakati egwita kuruchwa bera anto betu bira bituma tugomba ne ruji ru sometimes I kwaga scarcity no ntwite oko rira tukona gato nini teka tukarwira menya thine ti ungwana ndio nkona tha chitechitire muno lakini unfortunately utumba kugweta rwiri rwarera ithuganio ria mpara rirega kwija kiri mathuganio jaku yes na again it's unfortunate so unfortunate mutu ubatere kwithira kiaga gintu gya kuria na 2022 ntumitikia ikubatere kwithira kwina issue ya in year out kukethirwa wodiraga kuretera irio bya musaada action plan kwekaria okay my action plan kire mantu ja mpara na itwarite muno na ntu betu twabera one badu twithairwa turi omega yura kwironga yithairwa ngani na twaketha muno na twaketha muno tuke of course no twa mahitaji raja daja nu jantu bakendi irio now mbecha membi cha thirikari no ire kungana ku mitigate mantu ja mpara na kinya thirikari no etithiria mpara buru tuge for example janara gwetu rwirorera ko batu twina public lands twina miunde public ye mingi muno na one twina jemwe tutwa area tutwa market twina munda jo mwingi jore au anto kwina munanda ko watu ga to akroka to ga karande na anto betu twitikaneria twite anto bond a public participation tuge au mndene jojo wetu itokwenda gwaka nchuku eroire rwarera national kwena serial board tu na ndi mantu ne ja roire rwarera na atu wetu tutetera irio bya msana no ntunyare atweja wa mikebe kana ethatu ko turenda twake ka serial board karipreka ka serial board gwetu kanchuku karoire rwarera ara tutwa tu kwe biuria mbora ya koria mtu mwari ta ka register NGO agachoka akameta biria ameta ori torera akameta na NGO ile wachoro na ara kaire ni kuja igatwakira kirazi igatwakira desk ngambia na mbecha ile teka kuyo chitharo ile abeta baka source na baka fundraise ko ngutikia as a leader no bati kuthwania ome box no ndo katiba ni uga ora njira ikathi thu ora bara ora roje rwekirwa na mina mie ndetiuga manto jamwe ko na ndi woni ngu intend na itwarite na chore baba ingi bakwa beo meru irorera na banya bara beru irorera na bara be meru na bangi beo meru baba ingi sana kinyana na system tu na system yana bara baandiki baumete ntorero irorera na bara beo wana biashara na kinyacho ore bangi ba untu kuraja turenda kuthithia a fund raiser to raise mbecha na itukarite ende twathithia mathabu na tona atiri kenda twithoro twina nchuku yetu na tuchoka mwaka jura tuketha kwa wingi no mwaka tuibange naju anto ato endi irio urabienda gwa ome action plan yetu riria tugaketha kwa wingi turetie between turetie katika tene ka milioni 5 to milioni 8 twithoro twina nchuku na tuchoke tugure irio kuma kire arimi betu riria bendagia anto abendia ome baatu tubagurire twingwa tuchwe team te twina meriga mingi denero irorera clans na tuchoke tu engage ikundi riria tukethete kwa wingi tuone nkunie mwe gura wa mbecha ingana tuone gura wa this certain amount of money tuandike ana betu bana bathatu kitha ati serial board kenda bomba ikome man as a private etena usie ete kwa tena na thirikari tuge for example ndagu ete kwa tena na thirikari yani utegwita guchwa department ine cha thirikari wetera exchequer embeje iri kauma ge treasury chie jakenda wita chongo giu ikyo tuona tore approach yetu ithirwe ere rotere rwa humanitarian so that mbeje ira to raise irio biria tugure between nkunia ngiri emwe na nkunia ngiri jere chia mungao na mpempe na twena uwezo bakuthie jau wana biashara baba ingi bara bagura irio riro rera imboretie ndaboria riria bugura irio igita ria maketha jau ingi bugura nkunia wingana pama bambire tugura nkunia ngiri 5 bangi bambira ngiri 10 bangi ngiri 50 mwana biashara omwe now the question is this how comes
mwana biashara omwe kana ntomurume omwe kana mwekuru omwe kana kijana omwe nomba kugura nkunia 5,000 na mutongeria ati umba kuthithia plan ekuona 2,000 so ikyo tukwira antu barurirwa rera atiri mantu ja mpara twitite kujathiria kuma tariki 10 ira twathiria shughuli ya kuringa kura tuka implement storage no tubira bire atikate dream ese kana vision ese mbera bire atikate mantu ja una kujora kwajo ikura ko tugakarande na to make sure twina chuku yetu arurirwa rera na igitare ya bumper harvest tugahakikisha tukumba kuona tukumba kugura between kunia 1,000 kana 2,000 na 500 iu ikethoro ingani gutorera at least mieri ena area twithara tweterete ngai na tucoke tutumire system ye twina area manager na nyumba 10 chair people chairperson ibo ba tutetheria ura tukomba ko distribute irio na ingwe tukia twina that plan na ka implemented fully tutetera msanda Nkona tutigire ndeka ithano aki lakini atwaririe kigina kia World Fund tuge mbuga thirikari rega tonya kithire setete aside kiri World Fund ugwe ugatumira atia kithirwa gutithwa kwina World Fund ukagita ukafanda atia projects mbuga nukugwa wina uwezo bakumba kwithirwa kilobi kana ugita guchwira antu baku into gukari. Of course I believe thirikari rekeja no lazima ithirwe tengete na nyeka etetenga but nte wete kiere gotenga na nyeka re gotenga directly kibuga ki batu ki World Fund etetenga ki those ministries I think no mwanka mutongeria na ingute ki I possess that ethirwe na uwezo wakumba kulobi kire ministries KCC na maybe si weta wa the chief officers then a ministry yote area kenda tutumira mbecha iria kumba ku implement miradi emingi talk of kethera ne roji talk of kethera ne the agriculture in fact na rutana ruro agriculture for example say the subsidized fertilizer tomonka ititawere ne arimi bonde yes lakini ne nkairo baraba member ita NCPB National Cereal Produce Board ko ingu intenda onda akuruka a member antobariro rera no to bateo bawo access fertilizer area subsidize ko bande kithia kire be members ba kiri contribute kenda bomba access boreo area na tugatumira approach unda ko era ekolobe mbecha kuma kire achore donors twina so many kinya embassies area foreign na kwina other organization nyingi mono chirende na mirango yao ni ruguri koge kwenda mtora wina ability ekwandika proposals akiona nagia potential ira eruire rwarera na imbio tukwaga na imbio biumba kuoneka tukomba kuikurunga na maguru twingwa ko tuka make sure itukolobe across the ministries ire ketho chi thirikari na ira ejite na tukomba kuthingatira kethera kithomo kethera ni ugima wa mwiri kethera imantu ja roji kethera imantu ja tourism ja kwina area yetu itawa konyo wara nwiga kwa kwina yo kinyara Jesu na ntigiri ire akamateta ire iro ire rwarera in the whole world omba gwito kethera kinyara Jesu ko we need to the ministry tourism either area aja uzo county na nyere ngi national ko it is about to create uchore across ministries and department kenda mbecha ira chitengi no thirikari always thirikari kethro ina mbecha cia gutumira tumbe ku tap inka ira tukona twaja tu implement na cio mbio mirandi kinya au monyo na kungwa ikungani kwa waka recreation center tugethro arira tu wetoka nyoro jero akura chumbe monyo the soda water na inyaga swimming pool kare au ana beto baire bagetho ibo bakugitatia bakomanio unge akeja aruge chips chiawe unge na kwendia soda chiawe at least economy ero ire tukomba kumba kumiokira ko revitalize na yambiria kwithero ero bus aya kire SMS Evans aruga sonkotano fresh ko wa sonkotano fresh mama Oscar kumantere chia magondo ibega sana mutegeri ni untu bantumiri cha kutukimaruka kuri na antu batatu bagutwa giteke MC ndene rwire rwarera niki mutegeri wa Weru TV orani muringi kura ndene ya wodi ya rwire rwarera abatigukira rukire tariki 9 cha mweri joena na kuringira Solomon Kabonko mikura kire mutegeri min muringi kura rwire rwarera na ije candidate urawe na manifesto sera siasa sera na sera practical yomba kuthithika
isonko imberete ora tukomba ko create employment job opportunities kire anto beto babethe na ndabera atiri for example kwina policy ura njira ibati kuthithwa rira tukithithia njira kwina antu bara bareja atenda tiu na bakeja bakanjire ogekera na kwina BQ ura bara bara ibati kuthithwa ere moe ikiromara mekinyero drainage nambi na most of the time kira tona gikithithe kai ingugeira nyingi itagwa machine na imberite lazima tukara enthi na those contractors tugetekanire na no tunugwita ngugi barabara ene na go yana ba unit yu no monko ba absorb bangano na at least antone jegenie tuge for example jawekira maram jarenjire ye isio ra itha gwa kwena na batinda kuna biegeri nambi bagicokanira yambio dust yere kumara ome the same way itubatere kuthoro to na arrangement ore at least during kunyagia mara mwana mbuga ena rake wachwira na rake na ichikobia thitangi no ba nguge kunyagia mara mjirene back on 1,000 or 2 or even 1,500 that would create direct employment as opposed to kira to kuira na wetu tukaba kiega na tubarete county and I know county na employees na bara we kubatibu to kenda wekira bangi so what we will do ito mbe kuba kuita to achwa resources je to kugaira tukachoka tukaba empower onura bomba kwambiria their own business ile ka incubated bakomba ikweja bakomba kuirungamira na maguru jao na mantu ja roji mantu ja ampara sasa sawa barokero kire baije muntu aringa kura tariki kenda kuikuga roji rwaro kwendwa especially yara roire na farm rotendwa kaire kwa hiyo reason ng'anwe ko muntu roire gukira rukire ije kiria nkwenda ambitite igugita atia ante kwenda kugura roji na nturite na mbecha ciakwa kaire ningo ati sasa wa thirikari baje ithitwa recurrent expenditure otu thirikari umbo kwire kira rami na rami ije yege apoto bothorane kaire babu bole age chiringi thano kugitaniria kukenda twekira poto kumbe jeri kwiro jamecha chiria dia roje genda rumentenwa tutamenya rumentena wate aya mataje tujakuthira sonko kiri second that ugiba kuba mugia tukimaruka. Thank you so much muntu roire ndi muromba atiri twina chance bira tugirite ndebene tutitende bene no ntuba kwithira turi kingone gya siasa twithite ndebene no tukwina mantu mana tukwenda jakinyanira ondenda ko promise ndenda ko boromba na gitio gikinene bondingire kura chenu mboritere nguge ndi thumba tende munene te boss tariki kenda no choke ontethie kwirira muchore ungi that twina future ruire rwarera twina ana betu bara bakuthoma na bara bakeja nyuma yetu twike mikakati na misingi iria bakeja bagwirirwe twake ruire rwatunthe batu turingienda twithwa twina at least classes injaga ciana betu twithwa twina ogima bamwire bubwaga twina dispensary yetu enjuruta itukuninda another one na nguge ucio ndi batu tukathithia itubatere kuthugania ora tuka distribute ndoje chieto itubatere kuona ora tugokiria urimi itubati kuona ora tukathithia kinya tourism na kinya tuhakikisha kabisa tuna thiri katikati yetu twingwa na mutongeri ora ukaguthikira na Solomon Kathunko miaga kuthikira rwano rwakwa ibaichikiri na mugambo wakwa ukorerwa joro ntongeretie kana joro ira wana gichungu slogan ikuthikira kuigwa na kuthithia murungu abutharime sana na meru bonde bakare athiri na turikane kwina tariki 10 kou muntu etana aringe kura akaringa muntu oringa kura wane wete matokeo jawa kwa asante sana fantastic mtu naringe kura akaringa muntu yes fantastic I like that ibaga sana tubakona kanya kuwatanda bautiro kiro na arua kuja kairi na kairi hopefully ukeza ore MC wa Ruiru Rorera we wish you all the best. Amen and definitely ngeda kairi chindete. Asante sana. Awesome. Gucokere nkatho cha mwanya mutegeri kuna kanya kugwatana baute uno tugwikira gatanda mubango ja kugukera ukirwa na rwa nkatho cha mwanya kuona kanya kugwatana baute tana mbere kukenera mibango ya Weru TV uni bitagwantinyari Kenya.